Ja vas sve srdačno pozdravljam i posebno pozdravljam s jedne strane naše večerašnje gošće, a s druge strane posebno pozdravljam učitelje, učiteljice, učenike i učenice koji ste se odazvali u tolikom broju ovoj našoj eksperimentalnoj zapravo radionici. Da vam samo vrlo ukratko kažem kako je došlo do ideje da radimo ovo što radimo. Netko se nije mutao, molim vas samo mutajte mikrofon, pogledajte je li vam mutan. Dakle, mi smo u ovoj godini čitanja koja je zapravo neposredan nastavak nacionalne strategije za poticanje čitanja za koju ste vjerojatno čuli, koja je zapravo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, s većim udjelom, rekla bih ipak malo Ministarstva kulture, donesena prije nekoliko godina. Dakle, ova je godina proglašena godinom čitanja. I to je zapravo doprinijelo činjenici da se puno više programa nego inače u ovoj godini ostvaruje koji su vezani uz čitanje i da se pokušava na neki način povezati one koji su za čitanje zainteresirani i potaknuti one koji su manje zainteresirani, da kažem, uvjeriti ih zbog čega bi im čitanje bilo važno. Dakle, u okviru te godine čitanja mi smo odlučili predložiti jedan projekt i taj se projekt sastoji od 4 radionice, od kojih je ova prva. Dakle, to je projekt koji nosi naslov, kao što ste vjerojatno vidjeli ili su vam vaši profesori rekli, zašto mladi trebaju čitati popularno znanstvene tekstove i to odmah. Projekt je vezan uz knjigu ovu, evo je, Znatiželja, zašto mladi trebaju čitati popularno znanstvene tekstove i to odmah, koju smo prošle godine napisale, a onda je ove godine objavljena Vedrana, ovdje prisutna, i ja, pa ćemo vam nešto o toj knjizi reći. Dakle, reći ćemo nešto o toj knjizi, još i o nekim drugim knjigama. Projekt, kao što sam rekla, se sastoji od 4 radionice. Ova danas je prva, ona nosi naslov Kome danas trebaju knjige i zapravo ćemo dosta razgovarati o čitanju zbog informiranja i o čitanju zbog uživanja. Gošće su nam danas Anda Bukvić i Mirela Barbaroša-Šikić, o kojima ću također nešto reći za trenutak. Samo da kažem koje su ostale radionice, tako da znate nekako, ako vas zanima, i dalje se uključiti i potencijalno potaknuti neke svoje prijatelje da se uključe. 20.10. u srijedu održat će se druga radionica pod naslovom Što su i čemu služe zakoni. Na toj radionici ćemo govoriti o prirodnim zakonima i o društvenim zakonima, također u vezi s nekim knjigama. Gosti će nam biti Saša Ceci, koji je poznati fizičar i popularizator znanosti, i Zvonimir Šikić, matematičar. Na trećoj radionici, koja će se održati 4.11. U četvrtak, a naslov joj je Omogućuju li nam pametni telefoni da budemo pametniji, govorit ćemo o nekim knjigama koje su objavljene na tu temu, gdje se govori i za i protiv. Čitat ćemo neke tekstove koji su uz to vezani. Gosti će nam biti također znanstvenik i popularizator znanosti Igor Rudan i profesor Goran Šimić, neuroznanstvenik. I onda dolazi zadnja radionica 25.11. Koja bi trebala zaokružiti cijelu tu priču, koja je naslovljena Možemo li promijeniti svoj mentalni sklop, na kojoj ćemo govoriti o pozitivnom i o negativnom razmišljanju, o brzom i o sporom razmišljanju, također vezano uz neke knjige. Gošće će nam biti profesorica Marina Ajduković, koja se bavi socijalnom psihologijom, i Gordana Keresteš, koja se bavi psihologijom djece. Evo, to su te 4 radionice. Ja moram reći da su sve 4 organizirane u suradnji 4 organizacija. Jedna je naravno Ministarstvo kulture i medija koje je podržalo ovaj projekt i pozdravljam Maju Zrnčić koja je danas ovdje s nama.
Drugo je jedan projekt Zaklade za znanost koji ja vodim. Treće je Agencija za odgoj i obrazovanje. Pozdravljam Mirelu Barbaroša-Šikić koja je naša današnja i gošća, koja je na neki način predstavnica te agencije. I zadnje, ali ne najmanje važno, nego možda najviše važno, zato što je mnoge od ovih knjiga o kojima ćemo razgovarati objavila Naklada Ljevak. Dakle, u Nakladi Ljevak smo pronašli partnera koji je bio zainteresiran podržati sve ovo što smo mi željeli raditi. Neću više govoriti o projektu, reći ću vam nešto o našim gošćama i predlažem onda da zapravo krenemo s nekim našim današnjim planom. Dakle, naše današnje gošće, Vedranina i moje gošće, jer ćemo svaku radionicu nas dvije zajedno voditi, su Mirela i Anda. Mirela Barbaroša-Šikić je savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja se s jedne strane bavi profesorima i učiteljima i učenicima vezanim uz nastavu hrvatskog jezika. Međutim, ono što mnogi od vas znate, a možda ne znaju učenici, ona je osoba koja je, ja bih rekla, među najzaljubljenijim osobama u čitanje u ovoj zemlji, koja pokušava sve zajedno s nama uvjeriti da treba čitati i da treba čitati više, da treba čitati ono što želite čitati. Tako da smo nas dvije zajedno provele mnoge projekte kojima smo pokušali nagovoriti druge učitelje i profesore, a ne samo profesore hrvatskog, da se malo više pozabave čitanjem, i to nam je nekako postalo u zadnje vrijeme jedna gotovo obsesija. To je riječ koja se pojavljuje također i u jednom od ovih tekstova koje ste čitali, pa možemo o tome razgovarati. Druga naša gošća večeras je Anda Bukvić-Pažin, moja kolegica s fakulteta, ali ne samo to, dakle s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Anda je ta druga najzaljubljenija u čitanje, pogotovo u čitanje mladih. Bavi se s jedne strane popularizacijom čitanja, piše blog, piše mnoge tekstove o čitanju, zašto je ono važno, ali Anda je osim toga izvanserijska prevoditeljica i autorica. Dakle, ona i piše i prevodi, tako da kad uzmete neku knjigu koja je prevedena sa engleskog i njemačkog, možda ćete naići na Andino ime, vjerojatno što budete više rasli, to ćete više nailaziti na to ime, a vaši učitelji su sigurno mnoge i mnoge knjige čitali koje je upravo Anda prevela. Dobro nam došle i hvala vam što ste se odazvale našem pozivu. Samo ću vam ukratko reći koja je struktura i ideja radionice, tako da znate se uključivati, ali vidim da ste svi živahni, nadam se da se nećete jako umoriti na ovom Zoomu i da ćemo moći i komunicirati. Dakle, ideja je da u prvih otprilike pola sata nešto kažemo o toj temi, o čitanju i o knjigama, nešto Vedrana, nešto ja, nešto Mirela, nešto Anda. Nakon toga ćemo nas dvije započeti postavljati pitanja Andi i Mireli, ali bismo jako voljeli da se i vi uključite. Dakle, pitajte što god želite. Njih dvije i nas dvije. Nešto što vas muči, nešto što vas zanima. Nemojte se sramiti. Vezano uz čitanje, uz tekstove koje ste čitali sada, koje smo vam poslali, uz ono o čemu ćemo prije toga razgovarati ili nešto o čemu dugo već razmišljate i željeli biste o tome porazgovarati. Da vas malo potaknem, mi smo predvidjeli darove. Nismo baš jako predvidjeli kako ćemo glasati, ali to ćemo sad po putu smisliti. Dakle, vas je puno i vodite računa o tome ko što pita i pokušat ćemo nekom knjigom, jednom, dvijema, nagraditi najzanimljivija pitanja, pa onda evo neka vam i to bude poticaj da ta pitanja postavite. Znači, razmišljajte već sad o pitanjima koja želite postaviti. I onda će biti treći dio kratki u kojem ćemo razgovarati o ova dva teksta koja smo vam slali, o onome koji ste odabrali i opet tu očekujem zapravo vaše sudjelovanje. Eto, to je to kao nekakav uvod, nadam se da nisam odužila. Sad ono s čim bih ja počela
je da malo na neki način vas vratim, to jest uvedem u temu. Kad razmišljate o odnosu između jezika, razgovora i čitanja, kad bi vam neko rekao ta tri pojma, vjerojatno biste već na prvi pogled shvatili da su ta tri pojma međusobno povezana. Povezana su na taj način da bez jezika naravno nema ni razgovora ni čitanja, međutim čini mi se da je puno jasnije i puno je na neki način neposrednije vidljivo kako su povezani razgovor i jezik. Dakle, mi govorimo jezikom i na taj način se sporazumijevamo. Međutim, kako je povezan jezik i čitanje, to je možda malo nejasnije na prvi pogled. Ono što vam ja želim reći je da se prisjetite kako ste učili govoriti, ako su vam to vaši roditelji pričali kad ste bili djeca, i kako ste učili čitati. Toga se vjerojatno sjećate. To su dvije različite stvari. Različite su u onom smislu da za učenje jezika, ili ono kako to zovemo često usvajanje, zapravo je dovoljno da smo okruženi nekim jezikom i da neko govori tim jezikom, i to nam je to. To je nama dovoljno da iz te okoline pokupimo dovoljno poticaja i da zapravo usvojimo taj jezik. Kod čitanja nije tako. Dakle, kod čitanja vas netko mora naučiti. Sad, zašto bi za čitanje bio razgovor važan? Meni je to vrlo važno istaknuti odmah na početku, zato što se nadam da ćemo razgovarati, zato što je ovo planirano kao radionica. Međutim, i zato što mislim s jedne strane osobno, a s druge strane i znanstvena istraživanja to pokazuju, da je razgovor upravo onaj dijalog. Dakle, kad vi postavljate pitanja, dobivate odgovore na ta pitanja, pa onda taj drugi isto tako postavlja pitanja, dobiva odgovore na pitanja, i u dobi kad smo mala djeca, ali i kasnije, nešto što nam je izuzetno važno za razvoj našeg jezika, širine naše sposobnosti jezične, a s druge strane nam je važno zato da se naučimo razmišljati, da naučimo argumentirati svoje stavove, da naučimo biti tolerantni, da naučimo slušati druge i reagirati na ono što drugi govore. I to je sve nešto bez čega zapravo čitanje ovakvo kakvo znamo se nikad ne bi razvilo. Dakle, na neki način želim istaknuti da nas upravo takav razgovor priprema za čitanje i da u kakvim god vremenima danas živimo, nemojte zaboraviti da je ono što je najvažnije zapravo za naše ljudsko bivanje to da bivamo zajedno s drugima i da od drugih učimo i da drugi uče od nas. Doista mislim da je to jako važno. Sad, da ne bih ja duljila previše, Vedrana će vam nešto reći o tome zašto smo mi pisale te dvije knjige. I, dakle, ja sam spomenula samo jednu, ovu. Mi imamo sad i drugu, ne znam jeste li je vidjeli ovu drugu. Evo, mi ćemo se pokriti knjigama. Ova druga je Putovanje u nepoznato se zove. Vedrana će vam reći nešto vrlo kratko o tome zašto smo ih pisali, a onda će vam Mirela i Anda svaka sa svog stajališta reći kako su one te knjige čitale. Neki već mašu. Evo ga, hvala vam na čitanju. Evo, Vedrana. Dobro večer, ja sam Vedrana. I u biti sam tu da vam malo pričam o tome zašto smo mi pisale, to jest pisale jednu, a uređivale drugu knjigu. Počet ću sa Znatiželjom. To je dakle ta knjiga koju smo, moja mama i ja ovdje prisutna, zajedno napisale. I glavni cilj izdavanja te knjige je bio potaknuti mlade pa i sve ostale na čitanje, specifično na čitanje popularno-znanstvenih tekstova. I u knjizi samo ističemo, to jest argumentiramo važnost popularno-znanstvenih tekstova u obrazovnom sustavu i argumentiramo kako bi se trebalo više koristiti popularno-znanstvene tekstove u obrazovnom sustavu nego što se trenutno koristi. I u biti, mislim, jako je dobra knjiga, stvarno. Odlična. Ima nekoliko, čini mi se, 9 poglavlja i svako poglavlje ima svoj prilog
prije samog početka poglavlja imate kratki rezime tog poglavlja, tako da ako ne želite pročitati cijelu knjigu, što kao mladi vjerujem da niste svi nužno zainteresirani, možete pročitati samo određena poglavlja, samo ono što vam se čini zanimljivo i slično. Sad, zašto mi pričamo baš o popularno znanstvenim tekstovima? To je naravno detaljno objašnjeno u knjizi, ali ukratko stvar je u tome što su popularno znanstveni tekstovi iznimno pristupačni. Znači, popularno znanstvene tekstove mogu čitati apsolutno svi, bez obzira na dobnu skupinu ili... Može. Isprike. Bez obzira na dobnu skupinu ili na stupanj obrazovanja, te su također jako zanimljivi zato što popularno znanstvenih tekstova postoji na tisuće, milijune primjeraka i zato što mogu biti o apsolutno bilo kojoj temi. Znači mogu se baviti društvenim, humanističkim ili prirodoslovnim znanostima ili pak potpuno nečim četvrtim. Što znači da bez obzira na to što je vaš primarni interes ili o čemu želite čitati, možete naći neki popularno znanstveni tekst koji se tim područjem bavi. Također popularno znanstveni tekstovi su popularno znanstveni zato što su pisani vrlo pristupačnim jezikom, što znači da pisani su za ljude koji nisu stručnjaci, a zanima ih određena stručna tema. Što znači da ju možete i sa 12, i sa 15, i sa 18, i sa 45 godina čitati potpuno jednako. I ne morate biti ni blizu stručnjaka na tu temu koja vas zanima da biste razumjeli taj tekst. I ono što je meni osobno jako zanimljivo kod popularno znanstvenih tekstova, oni su apsolutno optimalni za prijelaz između tih, ajmo reći, dječjih knjiga i dječje literature na odraslu. Jer u jednom času ja znam za sebe osobno da sam prestala čitati zato što nisam više mogla naći onu literaturu koja me dovoljno zanimala. Ili bi mi bilo prekomplicirano ili bi mi bilo predosadno. A popularno znanstvena literatura je savršena zato što je, kao što sam već rekla, raznolika i može se naći na bilo koju temu, a nije komplicirana. To je znači ta prva knjiga. Ova druga knjiga, Putovanje u nepoznato, je svojevrsni prilog prvoj knjizi i u biti se radi o sastavku 30 pisama mladom znanstveniku koji su napisali naši hrvatski najpoznatiji, neki od najpoznatijih i neki od malo manje poznatih hrvatskih znanstvenika, i o kojima u tim pismima oni pričaju o svim preprekama koje su prebrodili, o svom životnom putu, kako su došli tamo gdje jesu i u biti pričaju zašto su znanstvenici, šta točno rade i sviđa im li se to, kako je to sve ukupno izgledalo. I to je u biti zapravo priručnik. Kao čitanka jedna. Da, čitanka ili priručnik mladim neodlučnim potencijalnim znanstvenicima koji nisu sigurni žele li se baviti bilo kojom znanošću i zanima ih kako bi zapravo izgledao taj život, kako izgleda jedan prosječni dan ili koliko se zapravo potrebno obrazovati da biste došli do određenog statusa. I u biti o svemu se tome govori u toj knjizi. Imamo vrlo mlade znanstvenike, imamo neke malo starije, imamo iz različitih područja i sva ta različita iskustva mislim da su odlična, osobito ako razmišljate o karijeri u znanosti. A sad da se malo vratim na popularno znanstvene tekstove, ja sam sigurna da ste svi vi prije ili kasnije, to jest da ste svi vi u jednom času u svom životu došli u kontakt sa popularno znanstvenim tekstovima, ali da toga možda niste nužno svjesni. Znači bilo kakvi intervjui sa znanstvenicima, razgovori sa znanstvenicima, pisma znanstvenika kao što su u knjizi znanstveni novinari, znači članci u novinama koje nisu pisali znanstvenici, već ljudi koji nisu
stručni u toj temi, ali razumiju dovoljno da bi mogli napisati članak. Bilo kakve edukativne slikovnice ili enciklopedije za mlade, časopisi poput Drvoznanja i National Geographica i romani na kraju krajeva. Ako bih vam mogla preporučiti Povijest pčela, apsolutno savršen roman, ne možete ni shvatiti da je popularno znanstveni dok ne dođete do samog kraja. U biti da, velika preporuka. Hvala ti puno. Mislim da je ovo sad već bilo ono što se kaže na engleskom food for thought. Sad će nam naše gošće Anda i Mirela reći kako su one pročitale te knjige i šta one misle da je u njima važno i zašto misle da bi bile potencijalno zanimljive mladima. Anda, ti si rekla da ćeš govoriti o znatiželji, jel? Hoću da, dobro večer svima, kao prvo i meni je Anita, hvala na pozivu, jako mi je drago da mogu sudjelovati, da vas mogu slušati i da vas vidim ovoliko odjednom na ekranu profesora i učenika. Pa Vedrana je zapravo sad rekla sve što se meni jako sviđa u ovoj knjizi, zašto mislim da je ovo knjiga itekako vrijedna čitanja, vrijedna imanja i nešto čemu bi se zapravo kontinuirano trebalo vraćati u različitim razdobljima života. Ja je mogu gledati iz svoje nekakve 3 uloge. Prva je recimo uloga roditelja, odnosno majke, koja bi htjela tako nešto svojoj djeci, koja bi htjela da moja sad mala zainteresirana, za knjigu zainteresirana djeca, za slikovnice zainteresirana djeca, kad dođu do tog nekog procjepa koji je Vedrana također spomenula od nekih 12 do 13 godina, kad su istraživanja pokazala da mladi zapravo obično prestaju čitati, koja bi htjela ponuditi znači, tu alternativu, odnosno reći evo sad te ne zanimaju slikovnice, romani su ti bez veze, evo uzmi popularno znanstvene tekstove. Znači to je to što smatram vrijednim kao roditeljica, kao majka, s druge strane kao profesorica za svoje studente. Ja predajem na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, lektorica sam, što znači zapravo da se bavim jezikom u presjeku, njegovim različitim i komunikacijskim i umjetničkim funkcijama. Znači ja ispitujem gramatiku s jedne strane, ali s druge strane pokušavam studentima i studenticama pokazati zašto je jako bitno čitati, mahom književna djela, ali ne samo književna djela, nego i nekakve tekstove koji zapravo naginju prema popularnoj znanosti. Ova knjiga će me svakako potaknuti da više koristim popularno znanstvene tekstove u radu sa svojim studentima, jer u tim razgovorima s njima često naiđu oni koji kažu, ali mene književnost baš i ne zanima. Književnost kao lijepa književnost, mene više zanima, ne znam, filozofija, više me zanima fizika, više me zanima kemija, ja bih htio ili htjela o tome čitati. Tako da ovo mi je definitivno neki poticaj da istražim i iskušam to kao nekako dodatno nastavno sredstvo kojim se mi u nastavi nismo do sad koristili, moram priznat. A s treće strane ovo mi je jako zanimljivo i kao prevoditeljici. Znači nekomu komu je svakodnevni zadatak da se igra riječima, da riječi jako ozbiljno shvaća, da zapravo koji je svjestan da do nas na hrvatskom tekstovi vrlo često dolaze u prijevodu i da je bitno tko je taj prijevod napravio. Da nisu svi prevoditelji jednako kvalitetni, jednako savjesni, da vam neće pružiti taj užitak u tekstu s jedne strane, a s druge strane to bogatstvo intelektualnog vokabulara do kojega ćemo još doći i koji ćemo danas poslije sigurno spominjati, tako da je to nekakav posrednik koji je često zanemaren, ali bi ga trebalo bi ga osvijestiti i imati na umu. Meni je recimo sjajno, ja budući da sam i u tom akademskom miljeu, znači pišem i znanstvene radove, doktorirala sam književnost, od uvijek onako kad trebam odlučiti da li ću pisati znanstveni rad ili nešto što je stručno ili eseističko i praktično, odlučim se za ovo drugo. Zato što se nekako osjećam previše sputana u tom akademskom diskursu koji ne voli ja, koji ne voli subjektivno, koji ne voli anegdote, a ovi neki drugi formati mi pružaju onako više slobode i više mogućnosti da razvijem priču. Pa ova znatiželja zapravo govori, odnosno naglašava da je dobra priča važna ne samo u lijepoj književnosti, već i u popularnoj znanosti. I da zapravo vrsni pisci popularne znanosti vas uvuku u priču na način na koji to najbolji romanopisci i spisateljice
rade. Tako da to je jedna jako važna spoznaja. Znači, ako je znanstveno i ako je popularno znanstveno, ne mora biti dosadno pisano, ne mora biti suhoparno, ne mora biti lišeno stila, dapače. I to se kroz sve ove primjere koji se u knjizi navode vidi. Zato što knjiga ne funkcionira samo kao dijalog i pregled nekakvih stavova i razmjena, već je to i čitanka popularno znanstvenih tekstova. Znači, ona obiluje ovakvim izvješćima na kojima ćete vi zapravo večeras i raditi. Sad kad sam već spomenula dijalog, ta nekakva zapravo vraćanje razgovoru, koje je Anita već spomenula, je velika vrijednost i ove knjige, jer ona ne samo da govori o tome koliko je razgovor bitan, ona je u formi dijaloga. Znači, to je dijalog između Anite i Vedrane, nekad vrlo eksplicitan, onako kao što biste, ne znam, dobro, ne bi možda na Whatsappu se izmjenjuju jako kratke poruke, ali kao nekakav niz mailova ili pisama koji su zaboravljena forma, ali zapravo kad vidite kako je to lijepo ta razmjena teče, onda poželite doista sjesti s nekim i tako razgovarati, jer vidite da nije svejedno da li sami sa sobom razgovarate u glavi ili imate zapravo drugu osobu koja vas tjera da razradite svoje misli, da razradite argumente, i onda ako je dijalog dobar, onda zapravo ćete iz njega izaći pametniji. Možda ne pametniji, ali će vam stvari biti jasnije nego što su bile kada ste u to sve krenuli. Tako da onako razgovor kao žanr. Znam da znate da je roman žanr, da je kratka priča žanr, da je pjesma žanr, da je drama žanr, ali evo ovdje se zapravo iz ove knjige vidi da je razgovor itekako može biti žanr i da je to žanr kojim se itekako vrijedi vratiti i vraćati. Znači, interdisciplinarnost, odnosno ne toliko interdisciplinarnost koliko možda dijalog među disciplinama. Meni su često u školi govorili ne možeš studirati i medicinu i jezike, pri čemu je medicina bila kao nekakva sinegdoha za prirodne znanosti, a jezici su bili kao nekakve društvene znanosti. Iz ovoga dijaloga unutra vidite da je zapravo jako bitno otvoriti te prostore i izbrisati čvrste, onako sjekirom odrezane crte između predmeta školskih i između disciplina. Znači, najveći nekakav napredak i najveći boljitak i doprinos do kojeg možete doći je upravo kad se ta naizgled jako različita polja međusobno isprepleću i informiraju. I to se iz ovoga jako dobro vidi se i iz dijaloga Anite i Vedrane, a vidi se i iz tekstova koje biraju. Tekstovi koji su unutra su birani tako da budu zanimljivi mladim ljudima, znači taj neka dob koju smo spomenuli između 13 i 19 godina, znači to je ono nešto što zapravo kad čitate onda vidite da je to problem koji vas muči i o kojem bi bilo zgodno da vam je možda neko rekao u toj dobi kad vas je to mučilo. Barem ja sad tako osjećam kad to čitam, sad kad sam dosta starija, kad nisam tako rano počela čitati te popularno znanstvene tekstove. I tu sad dolazim do još jedne važne stvari koja je vjerojatno jako važna za pedagoga i profesora, to je ta važnost vodstva. Znači, vodstva kroz tekst i do teksta. Znači, prvo je bitno da vas neko dovede do teksta, odnosno da učenicima, studentima, kogod oni bili, predstavite da tako nešto postoji, a onda da im pomognete kroz te prve, druge, možda i treće korake da se u svemu tome snađu. Evo, to je tako nekako ukratko. Još bi možda spomenula da je to jedno jako bitno. Ja jako volim čitati tekstove i popularno znanstvene i književne koji govore o ovdje i sada. Znači, koji su tragovi trenutka u kojem su nastali. Ovdje, naravno, se nije moglo dogoditi da prođe bez pandemije koronavirusa, mada nam je svima toga dosta u medijima i u svakodnevici. Mislim da je jako zgodno da se upravo ta tema našla u ovoj knjizi, jer nas tjera zapravo na promišljanje iz sadašnje situacije. To je nešto s čim se svi jako dobro možemo poistovjetiti, a za svako čitanje i književnih tekstova i popularno znanstvenih je bitno da mu se možete onako odjedanput naći unutra. To onda povećava i motivaciju, nekakvu intrinzičnu, javlja se interes pri tome i onda zapravo je to neko pogonsko gorivo koje vas tjera da idete naprijed, da se krećete kroz tekst kao što se krećete kroz zapravo fizički prostor, jer ja to doslovce tako vidim. Putovanje kroz tekst je kao putovanje nekakvim zemljopisnim prostorima. Eto, ukratko. Tako divno rekla ja, svaki put kad nešto zajedno radimo, onda se oduševim, kako ti to kažeš, puno ti hvala.
Ono što bih ja samo dodala, nama je silno važno bilo da se u toj knjizi čuju ta dva glasa. Zato što sam ja iz iskustava koje smo do sada imali i na radionicama, na kraju krajeva sa učiteljima, a onda i u ovim majčinsko-kćerinskim razgovorima s Vedranom, shvatila da se taj glas mladih, čak kad se nama odraslima čini da se čuje dobro, zapravo ne čuje dobro. I to mi je bilo nekako silno važno da se to vidi i da se to osjeti i da se to prepozna. I samo još jedna stvar, htjela bih reći da su obje knjige zapravo nastale iz iskustva. Dakle, ja sam, kao što kažeš, bila majka, a Vedrana je bila kćerka koja je išla u jedan drugi obrazovni sustav u Americi i oni su u 5. razredu osnovne škole i u 6. razredu osnovne škole i druga naša djeca u drugim nekim razredima osnovne i srednje škole redovito čitali takve tekstove na nastavi. Dakle, to je bilo predviđeno, oni su bili dio nastave i mi smo kao roditelji vidjeli s kolikim oduševljenjem su oni nakon toga dolazili kući i govorili nam o tome što su čitali i obje knjige su zapravo nastale iz tog jednog našeg osobnog pozitivnog iskustva sa željom da se nešto od toga prenese i kod nas. Eto, to sam, jesi htjela nešto reći? Ne, samo to da se prenese i u naš obrazovni sustav, zato što bi nam bilo jako žao da smo imali to iskustvo dobro u drugim obrazovnim sustavima, a zapravo nismo ništa vratili doma. Da, to je neka želja naša bila. Mi želimo živjeti tu i Vedrana želi živjeti tu kao mlada osoba i ne mislimo da je sve drugdje negdje bolje, ali kad nešto dobro naučiš negdje drugdje, ja bih rekla red je ako možeš da to vratiš. Nećemo duljiti sada o tome. Puno ti hvala, Anda. Ja bih sad zamolila Mirelu da nam kaže kako je ona doživjela ovu drugu knjigu, Putovanje u nepoznato, s podnaslovom Zašto se bavim znanošću i kako je do toga došlo. Evo, dobro večer svima. Evo, naravno, sad bih mogla ponaosob ovdje pozdravljati, ali evo, možda ću posebno pozdraviti Andu. Naime, tek kad sam ju ugledala, onda sam shvatila da u stvari znam tko je Anda, ali eto, više sam zapamtila nju ovako plavu, mladoliku, strasnu s Festivala svjetske književnosti, no što sam zapamtila ime kao takvo. Ja neću sad trošiti vrijeme na to svo pozdravljanje, naime da ipak nešto kažem kratko o ovoj drugoj knjizi, a naravno da onda stigne se napraviti ono što je planirano. Dakle, knjiga Putovanje u nepoznato, već ste čuli, dakle konceptualno je dakle autorsko djelo Anite i Vedrane ili Vedrane i Anite. One su se dakle obratile nekim znanstvenicima koji su se onda odazvali njihovom pozivu i u stvari knjiga nudi mogućnost da čitate o tome što ti znanstvenici, osim što su znanstvenici, rade kao najobični ljudi, kao vi, ja i bilo ko danas jest u ovoj radionici. Dakle, kako žive obiteljski život, kako provode slobodno vrijeme, kako čitaju. Dakle, možete jako puno toga u ovoj knjizi naći što će biti gotovo isto kao vaši životi, iako ste još učenici ili iako ste profesori u nekoj školi, u nekom gradu. Ja sam nekako posebno obratila pozornost na dvojicu znanstvenika, zato što je jedan od njih moj prijatelj, koji dolazi iz svijeta nedruštveno-humanističkih znanosti, dolazi dakle sa fakulteta elektrotehnike i strojarstva, dakle to je Predrag Pale. Svi oni koji prate Pisce na mreži, dakle znaju da ja uvijek govorim da je u stvari on idejni začetnik Pisaca na mreži, programa u kojem već 11 godina razgovaramo sa suvremenim hrvatskim autorima. A drugi znanstvenik
Ja se ispričavam naravno svima sad ostalima koje neću spomenuti, ali zato ćete čitati knjigu, pa ćete vi sami odabrati svoje favorite. Drugi čovjek je Ivica Đikić, čiji tekst je na početku, a zašto on? Zato što jedna njegova studentica, u stvari sestra jedna od mojih najboljih prijateljica, je upravo proizašla iz njegovog laboratorija. Ona je danas znanstvenica, mlada znanstvenica u Splitu i dakle u razgovorima s njom vrlo često sam čula dakle mnoge stvari o njezinoj osobnoj motivaciji profesorom Đikićem, koji je nju dakle motivirao kao mladu ženu da se bavi znanošću, da bude ustrajna i tako dalje. I u stvari tim tekstovima sam možda najviše pažnje posvetila. Međutim, naravno ovdje ima znanstvenica i znanstvenika koji su mladi, koji tek počinju svoju znanstvenu karijeru. Međutim, ono što na neki način jest važno, jest to da ova dvojica znanstvenika koje sam izdvojila, između ostaloga izdvajaju stvari koje su meni osobno važne u životu, kao profesorici hrvatskog jezika, kao osobi koja rade s učiteljima i nastavnicima, kao majci dvoje djece, kao supruzi, prijateljici, a to je da moramo vjerovati jako u ono što želimo raditi i volimo raditi. Dakle, naravno, mi možemo danas sutra završiti kao znanstvenici, što eto, može nam biti jako primamljivo, ali ja nekako njegujem vrijednost da u životu možemo raditi bilo koji posao, i ako ga radimo sa strašću i posvećenošću, onda ćemo prije svega biti zadovoljni ljudi, ispunjeni ljudi, bit ćemo bolji ljudi i naravno na tom putu bit će krasno ako ćemo pročitati i pokoju knjigu. Mene Anita jako lijepo predstavila, rekla je dakle da ja silno potičem na čitanje, međutim oni koji me malo bolje poznaju znaju da ću ja reći da čitanje nije nešto što ja zagovaram zato što smatram da svi ljudi trebaju čitati puno knjiga. Niti da moraju čitati knjige koje ja mislim da su važne. Dakle, ja ću isto tako reći da je jako važno svaki dan vježbati, trčati, baviti se nekim sportom, a sama to baš ne radim, a znam da je to jako dobro. Prema tome, ja bih voljela da prije svega učenike koji su danas nama ohrabrim u tome da oni imaju pravo reći da im se knjiga ne sviđa, oni imaju pravo možda ne pročitati cijelu knjigu, čak i kad je ona obavezna. Naravno, onda vježbaju čitav niz drugih stvari kako se izvući iz škripca jer su to morali pročitati za profesoricu, za učiteljicu ili učitelja. Međutim, to sve je proces kada razgovaramo dakle, o čitanju, to su sve stvari koje obilježavaju sve nas. Dakle, mi isto tako, evo sad ću reći nas tri možda, evo Anita, Anda i ja, a vjerujem i Maja, dakle, ne pročitamo sve knjige koje posudimo, ne pročitamo sve knjige koje nam je netko preporučio, naprosto zato što nas možda ne zaokupe onom pozornošću kakvom nam je ta knjiga preporučena. Ja bih voljela, i tu ću završiti jer mislim da treba pustiti sada dakle, vremena za sve ono što je planirano, ja bih molila sve učenike i učitelje, ako nikada nisu međusobno razgovarali o jednom jako važnom francuskom autoru koji se zove Daniel Pennac i 10 prava čitatelja, ja bih uistinu voljela da razgovaraju o tih 10 prava čitatelja, jer se ja ja se tim rečenicama vraćam jako često i kada sam mama i kada nisam bila zadovoljna koliko moja vlastita djeca čitaju
u jednom trenu sam shvatila da oni možda žele čitati ili neke druge knjige ili raditi nešto drugo u pojedinim fazama svoga života. I moram reći sada nešto što će možda kod nekog izazvati, ne znam, možda čak i uzrujano s mojom rečenicom. Ja nisam pobornik pobrojavanja broja knjiga. Dakle, mislim, lijepo je da netko čita puno knjiga, da se razumijemo iz kakvih razloga, ali nekako bih dala više prednost čitanju u kojem ima prostora za razgovor i ima prostora za razmišljanje o onom što smo pročitali, a ne toliko da se pročita jako puno knjiga. Naime, mi dosta često smo skloni, dakle, tom kvantificiranju. Meni se dogodilo da kada sam pročitala jednu knjigu, koju evo mogu čitati srednjoškolci, a vi iz osnovnih škola možda jednom, mislim da ipak malo možda nije sad za vašu dob. Dakle, jedna knjiga o jednom životu od početka do kraja tog života. Ja nakon čitanja te knjige, koja se zove Stoner, nisam 3 mjeseca mogla otvoriti niti početi čitati neku drugu knjigu. I to mi se dogodilo prvi put toliko snažno da sam se zabrinula. Ja sam se ozbiljno zabrinula, hoću li ja sad naći knjigu koja će mene na prvih 10 stranica potaknuti da ja dođem do kraja. Naravno da su moje uzbuđenje oko te knjige i moja fasciniranost mnogim stvarima u toj knjizi, o kojem sad neću spominjati detalje. Dakle, naravno da se to sve stišalo jer je prošlo vrijeme i naravno došle su neke druge knjige. Dakle, preporučujem ovu knjigu zato što, naravno da vi ne morate postati znanstvenici, ali u toj knjizi sigurno možete pronaći puno toga što vas može ohrabriti na vašem putu, bez obzira kakvi ste učenici, volite li čitati, koju ocjenu imate iz hrvatskog ili iz matematike ili iz kemije, biologije, i može vam dati vjetar u leđa da možda malo razmislite što biste vi to voljeli raditi u životu i čemu biste se mogli posvetiti u pravom smislu te riječi. Dakle, mislim da je to jedna velika vrijednost ove knjige i naravno da vidite da su znanstvenici naravno ljudi koji svašta rade ili ne rade, tako da evo, ne treba ništa mistificirati. Naravno treba poštovati, ali ne mistificirati, i zato mislim da mlade ljude uvijek treba slušati kada nam kažu što im se svidjelo kad su čitali i što misle o tome što su čitali. Mislim da je to jako, jako važno. Evo, ja bih toliko u ovom dijelu, ako će biti potrebe, naravno ja mogu još nešto, ali mislim da sad može i netko. Biće potrebe jer ćemo mi postavljati pitanja, naravno. Puno ti hvala. Dobro je da si rekla ovo, dakle mi nismo pisale tu knjigu, to jest uređivale ju i zvale znanstvenike s idejom da svi trebaju biti znanstvenici. 2 su bila nekakva osnovna motiva. Jedan, opet taj, kad je Vedrana u 5. razredu čitala pisma Richarda Feynmana, koji je fizičar, Nobelovac, o tome šta je njegov otac učinio za njega kad je bio mlad čovjek, da ga ohrabri, da ga potakne, da se nečim za što je strastven bavi, i tako je on postao znanstvenik. Njegov otac nije bio znanstvenik. Dakle, nije bila ideja da on bude znanstvenik, nego da uđe u nešto duboko što ga zanima. To je bila pozitivna ideja. Negativna je bila, Vedrana je bila 3. razred srednje škole, ona sutra ide kao brucošica na svoj prvi studentski dan. Kad smo shvatile u razgovorima, ja sam ju pitala šta će studirati tvoji prijatelji, šta ih zanima, i ona je rekla mnogi zapravo ne znaju. I ne znaju ni šta ima uopće. Znaju samo ono što su nastavni predmeti u školi. I onda smo shvatile da bi knjiga ovog tipa, gdje ljudi govore kako nisu oduvijek znali, kako neki jesu, neki nisu, kako su bili zbunjeni, kako nisu iz nekih predmeta ili ni iz čega u nekoj fazi bili osobito dobri učenici. Opet, neki jesu, neki su bili uvijek odlikaši, neki nisu, ali su bili uporni, ali su vjerovali u ono što rade
i vjeruju i dan danas u to što rade, kako je to neka poruka koja neovisno o tome šta radili je vrlo važna. Sad dolazi onaj dio za pitanja. Dakle, prije nego što Vedrana i ja bismo najradije da ni jedno svoje pitanje koje smo pripremile ne postavimo, zato što želimo da vi postavljate pitanja. Dakle, pitajte Mirelu, Andu, Vedranu možda koja vam je najbliža, mene, što god vas zanima ili na chat ili možemo taj chat, ona zna kako to dobro, jer ja sam tehnički malo manje sposobna. Sad vidimo vas i vidimo chat. Evo, netko nam tu diže ruku od profesorice Sanje Latin. Dajte se vi, unmutajte i pitajte. Ne čujemo vas. Dobro. Samo pojačajte mikrofon možda. Dobar večer iz Svetlina. Nadam se da nas čujete sad. Vas čujemo. Znači, sad ne. Opet ne čujemo. Da, malo nam je slabo. Mi vas ne čujemo. Anda i Mirela, jel vi čujete? Ne, ja mislim da se osoba koja govori mora potpuno približiti mikrofonu. Aha, ajde. Ako može tako. Evo, znači mi vas pozdravljamo iz Svetlina, nadam se da me sad bolje čujete. Evo, ja osobno nemam nekih pitanja, ali vjerujem da moje kolege imaju neka. Ja bih samo htjela reći da vezano uz ovo istraživanje, što ste rekli da navodno djeca počinju, odnosno prestaju čitati sa 12 do 13 godina, htjela bih samo istaknuti da mi nismo jedna od tih skupina i da naša učiteljica nam posebno i dadu još izbora da čitamo još razne naslove i da smo zato jako što možemo čitati i ne mislimo niti prestati. Evo, mislim da i moje kolege imaju neka pitanja, pa evo. Hvala. Ko želi od vas postaviti pitanje? Evo. Pozdrav, ja sam Fran i sviđa mi se ovaj način rada radionica i hoćemo li mi učenici također sudjelovati u ostalim radionicama? Ja se nadam da hoćete. Ako god bude želio, možete sudjelovati. Da pače. Vrlo smo interesirani. Da. Zato smo vam rekli koje su nam teme da razmislite o njima i da se uključite, jasno. Dobro, hvala. Anita, imaš jedno pitanje u chatu, dakle, kako je naslov knjige koju je Vedrana čitala? Vidim. Povijest pčela. Povijest pčela. Je ona, ova su bila pisma. Se od Richarda Feynmana se zvala... Možda Vedrana da napišeš ime i prezime autora. Evo. Može. Pisma mom ocu možda. Pisma si na ocu ili tako nešto. To nije prevedeno na hrvatski, nažalost, ali da se čitati na engleskom. Bila nam se javila Lucija Bajić. Vidim vas sve. Mirna Kolak, Lucija Bajić, ja gledam po onome kom je. Ajde, Lucija. Jedno pitanje za Vedranu. Znači, ako sam ja dobro shvatila, ti si bila 3. razred kad si pisala knjigu s malom. Da. Sam dobro shvatila? Da. Kako to da si uopće došla do takve ideje pisati knjigu u 3. razredu srednje? Kao prvo to iz koliko godina imaš ti apsolutno ništa ne znači. Stvarno, apsolutno ništa. Mislim, ja sam iz obitelji gdje svi pišu, čitaju od bilo koje dobi, tako da je to nikad nije postojala nikakva prepreka što se toga tiče. I ako ćemo iskreno, ja nisam to bila u potpunosti sve jako tako ozbiljno shvatila, nisam znala da će se ovoliko ljudi zainteresirati za to što ćemo mi napisati i ja sam to gledala kao mali neki projekt. To su bili, ako ćete čitati knjigu, ćete vidjeti, to su doslovce razgovori između mene i mame gdje smo mi po 3 sata šetale i pričale o temama koje su nam bile zanimljive i onda to prepisivale u Word i to je odjednom postala knjiga. Jako preporučam kogod se želi na bilo kakav način baviti pisanjem
da to radi i da se ne bojite s obzirom na to koliko imate godina, da se ne ustručavate zato što mislite da ste premladi, ali naravno da se i ne brinete ako mislite da ne možete sad sa koliko god godina imate, nego mislite da možete tek za primjerice 10, 20, koliko god godina. Ali jedino što vam je bitno je da imate neku potporu. Meni je potpora naravno bila mama zato što smo zajedno pisale, ali to vam može biti prijatelj, partner, profesor, obitelj, bilo tko. Tako da to je jedino što je bitno u tome. Samo da Vedrana odgovori na ovo pitanje iz četa. Dakle, zanima što ide Vedrana studirati. Primijenjenu kemiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Imamo jako zgodnih dijelova u knjizi o kuhanju i važnosti kuhanja za život. Ja nisam ta koja sam te dijelove ni pisala, ni te knjige čitala, nego mi ih je Vedrana preporučivala. Dakle, ona misli da su kemija i kuhanje povezani. Ja volim kuhat, ali tako da iznenađujuće. Vidim tu puno pitanja. Majda Milevoj Klepčić je ono što meni piše na ekranu. Klapčić, oprostite. Ajde se prikopčajte. Dobar dan. Dobro večer, nas čujete? Dobro večer, da, čujemo vas. Evo, moja učenica ima za vas pitanje. Online, pa onda... Evo, znači, pozdrav svima, ja sam Danijela Dajić. I ovako, najprije dam jedan uvod, znači, i da iskoristim kao neku vrstu vlastite promocije. Namjeravamo otvoriti jedan, znači, blog vezano za knjige, koji će se zvati Frklica, gdje će, znači, pisati recenzije o knjigama, ali isto tako radit ću nekakva istraživanja i pisati članke. I jedan članak biti će zapravo povezani s lektirama, pa ako mi možete odmah tu pomoći odgovoriti na jedno pitanje, a to je zašto su zapravo lektire najomraženija riječ u hrvatskom jeziku. Evo, mogu ja. Može Vedri, evo. Mogu ja znam. Zato što su obvezne i zato što dolaze sa pitanjima. Po meni. Mi smo uvijek imali jako puno pitanja o kojima smo morali razmišljati tijekom čitanja, koje su nam zapravo oduzela tu... Znači, spontanost. Da, tu spontanost. Imali smo predodređena pitanja i znali smo već o čemu moramo razmišljati kad bi počeli čitati i pola tih onda stvari koje ti se trebaju događati u glavi kada čitaš prvi put knjigu potpuno nestanu. I mislim da je to velik dio toga, ali jako mi se sviđa ova inicijativa. Tako da ćemo mi ovako, mislim, svima ćemo poslati. Ja vam sad pišem svoj mail. Pa molim, javi se Vedrani. Mi se javi pa ćemo sve. Hvala. Mislim da bismo trebali izabrati novu riječ za lektiru. Jer kada imate, znači, vezano za ono što ste rekli za riječi u nama izazivaju neku emociju. Absolutno. Znači, kada vi kažete more, vi se odmah osjećate dobro. A kada kažete lektira, ajde recite to kod djece. Evo, ja iz iskustva kao mama 3 djece, odrasle već i ovako djece koje zaražujem čitanjem, mislim da bimo trebali u godini čitanja naći neku novu riječ. Evo pa možda neki natječaj savjetnice Mirela. Eto. Tu nam je savjetnica, tu nam je... Ona nije moja, ja sam knjižničarka, ali ja se uvijek ufuram, ona to zna. I zahvaljujem joj na tome. Kulture, dakle, može. Imamo tu jedno kratko pitanje pa ćemo onda dalje. Dakle, jeste li se ikad posvađali dok ste pisali knjigu? Jesmo, nismo? Ne da se ja sjećam. Ni ja se baš ne sjećam. Mislim, sigurno je bilo nekih... Bilo je sigurno stresa oko rokova i slično. Ne, nismo zapravo. Ja mislim kao odrasla osoba da sam strašno puno naučila i definitivno smo se povezale jako prilikom tog pisanja jer smo puno vremena provodile zajedno na razne načine. Svi pitaju kako ste to napisale. Mi nismo obitelj u kojoj se ne razgovara, pa onda valjda je tako nekako bilo lako. Božica Krpes Pregun, pitanje imamo. Ja sam iz Karlovca i imam pitanje, znači ako ja želim čitati, a jednostavno od škole nemam dovoljno vremena za čitanje, kako da nađem vremena? Sad, to ti je zapravo jedno odlično pitanje. Kad smo mi pisale ovu
prvu knjigu, onda smo shvatili da su zapravo 3 potrebna faktora kako bi itko čitao. Znači, to su motivacija, znači interes, želiš čitati, vrijeme koje naprosto moraš imati da bi mogla čitati koliko hoćeš i koncentracije. I to je 3 jako teško, nažalost, osobito kad si i u osnovnoj i u srednjoj školi, jer imamo tih 17.000 predmeta i svaki dan moraš biti spreman za sve. Ja ti predlažem, ako nisi preumorna navečer, da prije spavanja probaš čitati, meni to dosta pomaže, nekad me i uspava, a nekad samo uspijem. I u bilo kojem času, tipa voziš se busom do škole ili šta god, imaš neku malu knjigu sa sobom i otvoriš ju i čitaš. Pa ako ti se čita, ako ne. Ali uvijek imaš tu opciju, tako da ti je uvijek u torbi, u ruksaku, džepu od jakne, šta god. Imaš onih jako zgodnih, jako malih verzijica. Mislim da Anda nešto želi reći, jel da? Da, jel mogu samo da. Vezano uz to kako naći vremena za čitanje, mislim da bi možda trebalo razmišljati o tome što se čita u tom kratkom vremenu što imaš. Jer prva stvar koja pada na pamet 12-godišnjacima, 13-godišnjacima iz mog iskustva, čitanje se povezuje sa nekakvim kratkim romanom ili nekakvim dužim književnim formama. Sad ovdje vidimo da ima kraćih popularno-znanstvenih tekstova, ali ima još jedan format koji se često zaboravio, to su slikovnice. Slikovnice, zato što se smatra da su slikovnice za malu djecu i da je to nešto što nam neko drugi čita, a onda kad mi naučimo čitati, onda automatski prelazimo na nešto ozbiljnije, a slikovnice ostavljamo na dnu police, u nekakvom drugom odjelu školske knjižnice i slično. Ja stvarno jako vjerujem da slikovnice koje pišu odrasli ljudi, koje oslikavaju odrasli umjetnici, koje uređuju i prevode odrasli ljudi, da su i za odrasle i za djecu svih dobi. I da bi to isto trebalo uzeti u obzir i gledati to kao nešto što ste pročitali. Znači, nije čitati samo roman, nije čitati samo neke velike tekstove koji su na popisu lektire, ima jako puno slikovnica za odrasle i za veliku djecu koji itekako zaslužuju vašu pozornost. Ima strašno puno pitanje. Evo, mi pokušavamo odgovoriti na ove neke sa strane. Pita, samo malo, netko je pitao, znamo li iz srednje škole Čakovec, Stena Vizinger, znamo li neki hrvatski portal koji objavljuje kvalitetne popularno-znanstvene članke? Sad to moram reći ovako, znamo, ali su za odrasle i tu je pitanje hoće li moći pročitati. Dakle, imate one koje zanimaju priroda, sve gdje su vezani uz neke časopise, danas postoji i na internetu. To je, mislim, nešto što ako se čini vama da bi bilo zanimljivo i potrebno, to je, mislim, nešto što je upravo u ovakvom krugu važno da se pokrene. Dakle, razgovarat ćemo s Majom Zrnčić. Evo, ja obećajem da ćemo do sljedeće radionice, kogod se uključi u sljedeću, probati naći odgovor na ovo pitanje postoji li, ako ne postoji, možemo li ga napraviti. Jer mi se to čini izuzetno važno. Tu neki ljudi jako dugo čekaju. Spomenka Struški. Dobar večer svima. Evo, ja ću sve skupa toplo pozdraviti, ali ću dati riječ svom Mati. On ima jedno zanimljivo pitanje. Dobar večer, ja sam Matija, dolazim iz osnovne škole Martijanec i imam jedno pitanje za gospođu Mirelu, ako možem. Znači, pošto sad dolazi ovo vrijeme lektire, mi smo dobili za lektiru Alkar. I pošto sad mene to baš i ne zanima, što vi mislite, šta bi se desilo ako ja sad ne pročitam lektiru i, na primjer, pročitam ove knjige Znatiželja i Putovanje u nepoznato, što bi moja učiteljica rekla na to? A, na primjer, Spomenka Struški sada nije moja učiteljica, nego ja imam drugu učiteljicu. Evo ovako, nisam čula ime tvoje. Matija. Budući da ja dobro poznam tvoju učiteljicu Spomenku, onda bih ja mogla odgovoriti u odnosu na nju. Ali da, to je jedno važno pitanje. Dakle, ovako, neki učitelji bi
reagirali tako da se ti kao učenik ne bi dobro osjećao. Neki učitelji bi možda malo blaže reagirali. Ali učitelji hrvatskog jezika, oni su ti jako tužni kad njihovi učenici ne pročitaju knjigu. A ja radim s tim učiteljima i onda ja njima, kad s njima radim, onda ja njima kažem da oni moraju odvojiti tu emociju svoju kao čitatelja i ne preslikavati svoju tugu na vas kao učenike. Dakle, oni bi morali, dakle, isto tako učiti, kao što i vi učenici morate učiti, da to ne rade. Dakle, profesor hrvatskog, učitelj hrvatskog, kad njegov učenik ne pročita Alkara, onda on bude tužan. Umjesto da razmišlja zašto moj učenik nije pročitao Alkara ili zašto je možda odustao nakon 10 stranica i bih li ja njemu kao učiteljica možda ipak mogla ponuditi neku drugu knjigu ili bih mogla s njim dogovoriti da recimo iz Alkara pročita prvih 10-15 stranica ili jedno poglavlje, pa onda s njim razgovarati samo o tom poglavlju, a ne o cijeloj knjizi. Evo, dakle, ja ti radim takav posao da onda učitelje pokušavam naučiti kako da budu dobri učitelji svim učenicima, i onima koji vole čitati i oni koji vole malo manje čitati. Mi tu odgovaramo još sa strane. Evo, neke ćemo... Pitaju koja je osnovna razlika između obrazovanja u Americi i kod nas? Ukratko sve je različito. Ima manje predmeta, to je velika razlika bila po meni. I sve, znači, u stilu kao što mi do 4. razreda imamo prirodu umjesto biologije, fizike, kemije i svega toga, ili do 6. Oni to imaju do kraja. Sve zajedno. Sve zajedno, samo se zove science, znači samo znanost, i sve je to jedna stvar. I stvarno je bila velika stvar to što smo, znači mi smo na svakom od tih malobrojnih predmeta imali popularno-znanstvene članke i stalno smo ih čitali, konstantno. I to je meni baš ostalo u glavi zato što sam se onda vratila doma i vidjela da to nije baš tako tu. I osjetila sam razliku naprosto. Ne znam, ja ne mogu govoriti za srednju školu kako je bilo, zato što ja nisam tamo pohađala srednju školu, ali znam da je i tamo bilo nekako organizirano više tako da se misli i na profesore više i na učenike nego što se misli nažalost tu. Ja ću reći samo iz svoje perspektive roditelja, jer je naše 3 djece išlo tamo u razno doba u školu. Ono što je bilo jako različito je da se istinski pokušalo pronaći šta je to ono što djetetu ide dobro i na tome se inzistiralo. Drugo, jako se inzistiralo na popravljanju. Vrlo su rijetke bile situacije kad bi se dalo učenicima zadatak, oni bi ga predali i dobili bi ocjenu. Obično je bilo tako da bi se zadao zadatak, predali bi nešto, onda bi učitelj to pogledao, popravio, vratio učenicima da poprave i oni bi ponovo popravili, dakle 2-3 puta. Drugim riječima, nije se očekivalo da kad prvi puta nešto predaš da treba biti savršeno i ocijenjeno. Meni je to kao odrasloj osobi, recimo, koja sam pratila razne obrazovne sustave, dalo do znanja da se vodi računa o tome da istinski imaš pravo pogriješiti, imaš pravo ne razumjeti i s druge strane da se računa da popravljaš svoj rad, da nisi iz prve. Dobar. Anita, oprosti što upadam, ali mislim da je jako važno da Vedrana kaže svima nama koliko su oni čitali u školi. Dobro. Da, mi smo imali, znači, oprosti, ja se ne sjećam sad, jedna učenica je pitala kako dezignirati vrijeme za čitanje. Mi smo imali određeno vrijeme za čitanje svaki dan u školi. Znači, i u 2. razredu osnovne škole i u 5. i 6. kad smo već kao bili veliki, smo imali, ja mislim, sat vremena gdje smo morali čitati. Jedina zadaća je bila škola. Svako je imao svoju knjigu i čitali smo u školi. Znači, ali čitali ste svatko svoju knjigu po vlastitom izboru? Da, po svojem izboru. Ja sam primjerice čitala na hrvatskom Gulliverova putovanja, jer se to tu čitalo za lektiru i nisam htjela imati tu rupu u znanju. Ja sam čitala na hrvatskom.
Većina hvala ti na tome, zato što ovaj tvoj odgovor jako važan za sve učitelje. Naime, ako mi dopustite, dakle, mi ovdje ne želimo govoriti samo o čitanju obveznih tekstova i lektire. Mi želimo govoriti o školi kao mjestu koja potiče čitanje kao društveno važnu vrijednost. Dakle, da kad uđemo u jednu školu, da svaki roditelj i onaj koji nije čitao svom djetetu kad je dijete bilo malo i onaj koji ima veliku biblioteku, osjete da su ušli u prostor u kojem je čitanje vrijednost. Dakle, da je to nešto važno, ne samo učitelju hrvatskog, ne samo učitelju engleskog ili knjižničaru škole, nego da je to važno školi, da je to važno svima koji ulaze u tu zgradu. I tu je jedna velika razlika između naših škola. To se jako osjetilo, da. To se jako osjetilo. Ovdje ima strašno puno pitanja. Ja sam zamolila, Anita, gospodina Vladu koji nam je tehnička podrška, naime Zoom omogućava da se sva ova pitanja spreme. Dobro. A na sve ono što se neće stići odgovoriti, odgovorit ćemo onda naknadno. Ne znam je li vidio moj mail, ali sigurno me sad čuje. Vlado, ako ne čuješ, molim te spremi pitanja. Ajmo još postaviti samo 2-3 pitanja ljudi koji stvarno tu stoje i čekaju. Julijana Levak, tvoji učenici, Julka? Di su? Dobar dan, ja sam Nikola Dolenec od učiteljice Julijane Levak i pitanje mi je može li se čitanje, može li što ti mnogo čitaš poboljšati tvoje komuniciranje s drugim ljudima? Apsolutno. Ja sam ti imala jako puno prijatelja koji nisu uopće čitali i to sad zvuči kao da sam ja jako loša osoba jer ovako pričam o njima, ali stvarno nisu ništa čitali. Čitali su svako po jednu knjigu generalno u svom životu koja nije bila lektira i u biti svaki razgovor, apsolutno svaki razgovor koji sam ja s njima vodila je bio jednak. Zašto? Zato što nisu imali dovoljni vokabular da bi se ti razgovori mogli razvijeti kako spada. Znači, ti svojim čitanjem bilo kakvih tekstova, čak i stripova, poboljšavaš vokabular i kritičko razmišljanje i time ti je komunikacija s ljudima i u pravom životu i virtualno, zato što smo nažalost sad svi online, puno bolja i lakše. Tako da to je apsolutno jedna od velikih prednosti čitanja. Hvala puno na pitanju. Marina Jendrašić, mladići, javite se. Mi smo iz strukovne škole Đurđevac i gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Imamo pitanje o tom, baš o samom iskustvu čitanja za svaku osobu. Naprimjer, to smo, kako smo razgovarali, shvatili. Ja dok čitam, ja ne izgovaram riječi u glavi, ja ih samo vidim i razumijem ono značenje, ali ne bacaju mi se slike u glavi, to što čitam, samo razumijem. A on svaku riječ izgovori u glavi, ali on dok čita, on vidi slike. I sad me zanima kako vi mislite da takva različita iskustva čitanja zapravo utječu na ljude, kako različiti ljudi imaju pristup čitanju. Ja sad nisam sigurna kako ja to percipiram. To je, ja ću nešto samo reći, ovo je nevjerojatno dobro pitanje, zato što pogađa zapravo bit onoga kako mi funkcioniramo kao ljudi s tekstom. Sad ćemo doći na taj dio u tekstovima. Ja ću reći svog iskustva kao prevoditeljica, pretpostavljam da će Anda to potvrditi. Ja prevodim jako puno sa slovenskoga, nešto sa engleskoga. Ako ne mogu zamisliti sliku i ako ne mogu zamisliti situacije u kojima se događa roman, ja ga istinski ne mogu dobro prevesti. Dakle, ja ga moram čitati dok mi se ne stvore slike u glavi, jer mi to ne dolazi neki put sasvim automatski. Dolazi mi neki puta da se toliko udubim i da mi se stvaraju slike, neki put ne. Ima tekstova koji to ne traže, ali recimo književni tekstovi za prijevod meni osobno traže da sam potpuno unutra u toj nekakvoj slici.
Zanimljivo mi je ovo što govorite da su vaše, da razgovarate sad o tim različitim iskustvima čitanja. Ja mislim da su ona vezana uz to možda kako percipiramo svijet. Koji ste razred? 3. srednje. Generalno vas zanimaju slične stvari ili različite? Pa poprilično slične. Prilično slične. Ali zapravo na ovo gledate različite. Evo, dakle, ovo je prvi put da ja čujem. To bi moglo potencijalno, ali ja tu stvarno nisam ekspert, biti povezano sa, postoje oni tipovi učenja, bilo vizualno, bilo auditivno, ja ne znam sve sad detalje, ali primjerice ja sam nedavno uzela jedan kviz koji mi je trebao reći kako najbolje učim i onda sam bila doslovce trećina, tako da nikakve pomoći od toga, ali sad sam baš razmišljala, ja primjerice čujem riječ i vidim sliku, ali apsolutno ne vidim riječ. Znači nikad kad ja čitam ne mogu vidjeti riječ u glavi, ali ju mogu čut nekak interno i mogu ju, stvara mi se slika. A sad, jel to... Mislim da bilo kako bilo to ne bi trebalo utjecati na dubinu čitanja. Da. Ne. Mislim da samo znači da je možda zabavnije razgovarati sa ljudima koji imaju ili isto ili suprotno to gledanje, jer onda možete uspoređivati svašta. Ljudi, vas je tu, ako nastavimo sa ovim pitanjima, onda nećemo zapravo doći do onoga što bi ipak malo htjeli razgovarati, jer je pitanje teksta. Ovo su radionice koje su predviđene zato da se malo i na tekstu radi. Ja sam potpuno oduševljena, vidim i Vedrana i pretpostavljam i Mirela i Anda time što... Oprosti, Anita, ali ja moram sad ovo tu reći. Dakle, javio nam se profesor matematike i fizike. Ja, dakle, jako volim učitelje hrvatskog jezika jer oni su moji, međutim, kad nam se javi bilo koji profesor drugog predmeta, pogotovo prirodoslovlja ili science, kako god to zvali, dakle, ja to jako pozdravljam. I evo, dakle, kaže kolega da su u 5. mjesecu uveli 1 sat čitanja u školi, svi su uzeli svoje knjige i bili oduševljeni, naravno, moja draga i tako dalje, i zato je ono večeras ovdje. Dakle, profesori hrvatskog moraju se isto tako otvarati prema drugim kolegama i njih moraju isto tako nagovarati za čitanje i pozivati ih možda na neke stvari koje rade vezano za čitanje, zato što i njih treba senzibilizirati za to. Jel? Eto, tako to mi je bilo jako važno sad ovdje reći. Hvala puno. Ljudi, ovako, molim vas samo vi koji niste stigli postaviti pitanja, postavite ih u chat. Mi ćemo valjda nekako uspjeti doći onda do vaših mailova. Mirela, hoćemo ako Vlado... Da, imamo mi mailove svih učitelja. Jer mi ćemo si dati truda i stvarno ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Idemo sad malo samo porazgovarati u tekstu, nećemo onako kako sam ja planirala, jer je ovo predivno i preživo kako sad radimo i uopće mi nije važno da razgovaramo onako. Prije nego što pređemo na to, samo da vam kažem jednu stvar. Dakle, neki ste pitali bismo li razgovarale s vašima u školi, apsolutno da, javite nam se mailom šta god treba. Drugo, poruka svim profesorima, ja to na svim ovim našim radionicama raznih vrsta govorim. Ako ste vi slučajno u školi u kojoj imate osjećaj da postoji razumijevanje u zbornici, da postoji razumijevanje ravnatelja i da postoji mogućnost da bi se mogla organizirati ili predavanje ili radionica za sve profesore vaše škole, uključujući profesore fizike, matematike, povijesti, biologije i tako dalje, molim vas javite mi se. Dovoljno upišete moje ime i dobijete moju adresu na koju odgovaram stalno. Organizirala sam nekoliko takvih radionica u školama do sada i dogodilo se ovo što je kolegica upravo rekla, da čitaju svaki dan. Počeli su raditi na čitanju i čudesni su rezultati. Dakle, jako malo treba. Za neke stvari ne treba nikakvih novaca, treba samo dobre volje i mislim da će to jako puno biti poboljšanja u čemu svemu tome. Nismo gledale Dohvati svemir, evo ga pišem. Hvala puno. Sad, ono što bih ja htjela samo kratko, da vas ne zadržimo previše,
da nam kažete, možete i vi koji se javljate ako želite na to pitanje odgovoriti. Dakle, poslali smo vam 2 teksta. Svjesni smo da su izvadci tih tekstova vrlo različiti. Šta trebaš? Da su vrlo različiti izvadci tih tekstova. Jedan je tekst iz naše knjige Znatiželja koji je malo, da velim, s jedne strane stručnije pisan, ali nam je bilo važno da pošaljemo tu poruku. A drugi je tekst Tene Dupček, mlade fizičarke, koja, kao što vidite, ima svoje dileme. Mene zapravo zanima koji tekst ste odlučili čitati. Dakle, ajde ovako, oni koje vidimo tu na ekranu, ko je čitao Tenin tekst? Nekako mašite. Ko je čitao Tenin tekst? Dobro, nastavite mahat. Nastavite mahat još jer imamo 4 ekrana. Dobro. Ok, sad nemojte više vi mahat koji ste čitali Tenin tekst. Onda ko je čitao naš tekst? Mašu i za naš, jesu i za naš. Ali manje. Opravdano potpuno. Sad, kogod hoće nek se javiti, daj da chat vidimo. Kogod hoće nek se javi. Ono što bi nas zanimalo je zapravo odgovor na ono prvo pitanje koje smo vam poslali u upitniku. Ima li vas uopće koji ste odabrali, koji niste željeli ni jedan od tih, jer kad ste ih pogledali su vam bili dosadni, nezanimljivi, preteški, nerazumljivi, bilo što? Mirela i ja smo slagale ta pitanja i danas kad ih je Vedrana pogledala prije radionice, ona je rekla kako ste vas dvije pesimistične. Ja sam rekla zašto? Ona je rekla nije vam palo na pamet da bi neko mogao reći toliko su mi bili dobri oba da nisam mogao odlučiti koji. Dakle, recite kako, zašto ste birali taj koji ste birali? Ajde neko nek nam se javi. Hoće neko odgovoriti na to pitanje? Evo, recimo, ekipa Marija Halaček. Marija. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav iz Molvi. Većina nas je birala drugi Tenin tekst. Jako nam se svidjelo kako razgovara, kako bi željela da buduća Tena piše sadašnji Teni, jer mislim da bismo svi mi to nekad željeli jer nas zanima kakva je budućnost, a nekad isto smo baš onako ljuti zbog naše prošlosti i nekih greški koje smo napravili, pa nam se to jako svidjelo. Dakle, svidjelo vam se to što ste se prepoznali u tom tekstu i što ste zapravo vidjeli da netko tko je, Tena je ovako, ja ću samo kratko, ne znam, vi niste vidjeli knjigu naravno. Dakle, Tenin čitav tekst imate u ovoj knjizi. U knjizi imate dakle, te tekstove ljudi, neki su intervju, neki su odgovarali na naše pitanja, neki su pisali svoje tekstove. Tena je fizičarka koja je završila fiziku u Zagrebu, onda je upisala doktorat iz fizike u Zagrebu, studirala je kod Marina Soljačića koji je neki čovjek naš za koji kažu da će dobiti Nobelovu nagradu, neki genije naš iz fizike u Americi na MIT-u i sad radi u Švicarskoj. Dakle, Tena je silno dobra fizičarka. I pogledajte kako, mi smo namjerno izabrali taj tekst, meni je to jedan od možda najdražih, kako ona ljudski, poetski, s puno razumijevanja i emocija piše o tome kako se čovjek zapravo osjeća i kako možeš biti fizičar kakav god hoćeš, ali da ti i dalje treba ta nekakva podrška. Jako mi je drago da ste odabrali taj tekst. Je li bilo, samo da vas pitam, niste vi Marija, ali Marijin đaci, je li bilo puno riječi u tom tekstu koje niste razumjeli? Nije bilo riječi koje nismo znali, zato jer tekst smo razumjeli u potpunosti i jako se svidio. Da, i inače puno čitamo i kao što ste već rekli, dok puno čitamo onda se susrećemo sa mnogim sličnim riječima, pa nam to nije bio problem. To mi je jako drago čuti zato što vi ste u osnovnoj školi, ne? Mi tu knjigu nismo pisali za osnovnu školu, mi smo u glavi imali srednju.
I zapravo sad kad vas čujem, i već sam na jednoj drugoj radionici s učiteljima shvatila da se mogu neki tekstovi čitati u osnovnoj, to mi je silno drago. A ovo što ste sad spomenuli je nešto što je Anda spomenula prije. Dakle, jedan od razloga zašto ovakve tekstove mislimo da je važno čitati čim prije. To što je Vedrana rekla, nikad niste premladi ako ih razumijete, je taj što se u njima pojavljuju riječi koje se možda negdje drugdje ne pojavljuju. Ne pojavljuju se u našem svakodnevnom razgovoru, ne pojavljuju se ni u književnosti. U književnosti se neke druge riječi pojavljuju i kad ih puno puta susretnete, naučite njihovo značenje i one su vam jednostavne. I s tim širenjem zapravo možete sve više i više tekstova čitati. Hvala vam puno. Nikolina Fuš-Zvošec. Šta ste vi? Evo, pozdrav iz Kotline, evo, da se i mi javimo. Ema ima isto, evo, one su odabrale, evo, 2 su mi djevojke odabrane Tenin tekst, a jedna učenica koja je bolesna, evo, nije s nama prisutna, ona je Vedranin tekst odabrala. Evo, pa da djevojke ukratko rezime svoje dojmove o Teninom tekstu. Da. Pa ja sam izabrala tekst broj 2, Tenin tekst, jer mi je bio jako zanimljiv. Izabrala sam ga zato jer je govorila o tome da se ne moramo odlučiti samo za jednu stvar koja nas zanima, nego nas mogu zanimati i više stvari. Od matematike pa do hrvatskog, bez obzira što ćemo možda u budućnosti se baviti nečime drugim. Tako je. Jeste imali problema s riječima ili je sve bilo jasno? Pa sve je bilo jasno. Sve je bilo jasno. Isto osnovna škola ili srednja? Osnovna. Evo, 8. razred. Svaka čast, ljudi. To što govorite pokazuje da vi jako puno čitate, jer to nije sasvim jednostavan tekst. Dakle, tu je moralo biti riječi, ja ću sad reći koje smo mi, recimo, dilema, biti fokusiran na nešto, sagledati problem, zaokupljen nečim, opsjednutost, entuzijastičan, obsesija. To su sigurno riječi s kojima se ne susrećete svaki dan, ali očito vi tako dobro poznate sve druge riječi da ste iz konteksta točno razumjeli šta su te koje možda susretnete nešto rjeđe. I to je sjajno. To je sjajno upravo. Gledam sad tu ko nam dugo čeka. Dijana Grblički, gdje su tvoji? Šta su čitali? Ja sam čitao drugu priču i iskreno mi je bila bolja od ove prve. Traža, zato što je samo atmosfera tog teksta bila je nekako topla i bila je. Ja sam je razumio i poistovjetio sam se s njom i da. Dobro. Dobro. Ima li neko od vas koji držite ruku da se želite javiti koji je čitao ovaj prvi tekst? Ili ne? Nismo. Ko je? Mirna Kolak? Da. Ajde recite šta ste vi. Vi ste srednja ili srednja ste? Srednja. Vidim. Dobro. Ja sam izabrala prvi tekst od vas autorica, zato je ja uživam više čitanju znanstvenih tekstova, filozofija, sociologija, psihologija, pa puno ovih stručnih riječi koji su odvukli puno mladih, zato smo vidjeli da je većina izabrala drugi tekst, zbog tih i težih riječi i društveno-humanističke znanosti i materijalistička kultura i slično. To je zapravo nešto što je mene privuklo prema tom tekstu, više te neke objektivne činjenice, ali isto subjektivna ta nekakav prijedlog za te popularno-znanstvene tekstove, što mi se svidjelo jako kod tog teksta. Hvala puno. Hvala puno, taj je tekst dio ove prve knjige Znatiželja i mi smo svjesni da je ona zapravo, mislimo da je ta knjiga definitivno za srednjoškolce. Ono što je u njoj zanimljivo je da ima u njoj 30-ak izvadaka kratkih
negdje kraćih, negdje duljih, iz raznih knjiga, raznih tema koje su kod nas doma bile. Mi smo ih čitali, neke sam čitala prvo ja, pa preporučivala Vedrani, neke obratno. Je Vedrana čita, recimo, knjigu Sex on the Brain, je ona ponovo preporučila meni, jer je to nešto što zanima srednjoškolce, naravno, a nju je to jako zanimalo. Tako da takve neka smo imali iskustva, i ako se možete boriti s takvim tekstom, mi smo gledale da bude tako da ne bude srednjoškolcima nerazumljiv. Eto, pozivamo vas da makar neka poglavlja pročitate, ne morate sve, naravno. Bili su mi tu neki Željka Rabuzin, jako mi se sviđa vaš plakat. Čitajmo češće dječje časopise. Šta ste vi čitali od ovoga što smo vam nudili? Jako ste se divno pripremili. Hvala. Dobra večer svima. Ja se nadam da me svi čujete. Ja sam Ljulja Vinceković. Pozdrav od osnovne škole Petrijanec. Ja bih htjela odgovoriti na prvo vaše pitanje. Da li netko odgovorio da sam nam se tekstovi nisu svidjeli? Evo, mi smo imali u ovom slučaju čak 5 učenika koji čim su primili tekst u ruke, pročitajući ga, odustali su. I na ovo drugo vaše pitanje, da li smo razumjeli riječi? Ne, googlali smo ih. Ok, osnovna ili srednja? Osnovna. Osnovna, a jeste onda na kraju jedan tekst pročitali cjelovito pa onda razumjeli i odgovorili na ona pitanja ili kako? Svi smo pročitali tekstove i onda riječ koje nismo razumjeli i onda odgovorili na pitanja. Evo, ako može učiteljica samo reći, ja sam se držala sam se onih uputa da ne smijemo sputavati ih u odabiru, pa su se javila i 2 učenika koja malo teže čitaju i krenuli smo ovu prijavu. I sve onako redom kako ste nas usmjerili, znači sve moguće i sve što želimo možemo. Jedino ako sami sebi ne postavimo granice. I mogu reći da je ovaj izbor učenika, znači oni su onda ušli i samostalno su čitali tekstove, ja nisam htjela ništa sugerirati, danas su mi rekli koji tekst su birali i pripremu napravili, ali ova djeca mogu pričati o Ema o prvom tekstu kojeg je ona birala, a ostali o ovom drugom. A 5 učenika se uplašilo, ono na tragu čega ste išli, ja ovo ne razumijem o čemu govori i ja sam im dozvolila da se povuku i ja mislim da je to ispravno i definitivno tako poput teksta možda neće biti njihov izbor u budućnosti kao nešto što će prvo birati. Ali već ovdje u komentarima imam 2 učenika koji kažu da bi bilo lijepo da nam dođu u školu. Bilo djeca, bilo vas je autorice, bilo ko nas sad sluša pa smo vam takvu poruku i uputili. Hvala vam puno, svakako nam se javite. Ono što ja moram sad reći uz ove komentare koje vi govorite, još ćemo malo se zadržati, pa onda se pozdraviti oni koji trebaju ići, nek idu, ako netko još želi ostati, mi ćemo rado još neko vrijeme ostati i razgovarati s vama. Dakle, kad smo pisali tu prvu knjigu, bili smo svjesni da ne ide sasvim jednostavno čitanje i da čitanje nije mnogima prvi izbor zato što zahtijeva tu koncentraciju, vrijeme i tako dalje. I onda smo nas dvije razgovarale o tome kako pridobiti mlade zato da čitaju nešto iz te tematike. I sad ja samo tu želim reći prije svega mladima, ali i učitelji nek me čuju. Zamislite da čitate dvije situacije. Zamislite da čitate tekst na jeziku koji ne znate, ne razumijete ništa. Ako čitate tekst u kojem puno riječi ne razumijete, na svom jeziku, ali puno riječi ne razumijete, teško vam je. Dakle, treba ići postupno. Drugo, ako čitate tekst o temi o kojoj nemate pojma, ne znate ništa, teško vam je. Dakle, to čitanje popularno znanstvenih tekstova iz vašeg interesa i proširivanje, kad vam neko kaže, gle, super je, ti voliš biciklizam i čitao si nešto o biciklizmu, daj mi reci šta da ja pročitam o biciklizmu jer sam ja tvoj prijatelj i zanima me. I obratno, to je ono što proširuje perspektivu. Dakle, ono što je Vedrana rekla, ja ću sad njene riječi na brzinski prenijeti da ne dužimo, ona je rekla, gle, mnogima neće čitanje biti prvi izbor, ali ako organiziramo radionice i ako razgovaramo o temama koje su zanimljive, ako se ljudi zainteresiraju za teme toliko da kroz male izvatke tekstova mogu ući u to, onda će možda s vremenom pročitati i knjige o tim temama.
Dakle, evo je, to je ono što pokušavamo raditi. Jedinu stvar koju bih ja htjela reći, kad naiđete na tekst ili knjigu u kojoj vidite da imate po nekoliko nepoznatih riječi na stranici, imate osjećaj da vas to sputava, dignite ruku, osobito ako ste u osnovnoj školi, to vam je puno lakše, onda dignite ruku i 1, 2, 3, 4, 5. Znači, ako je više od 5 riječi po stranici koje ne razumijete, prestanite čitati. Ta knjiga nije u tom trenutku za vas, možda će nekad biti, ali u tom danom trenutku vam je to prekomplicirano ili kriva tema ili šta god. Jako mi je žao ako vam se to ikad dogodi s lektirom, ali nažalost, moguće je. Ovo što Vedrana govori je vrlo važno i točno, s druge strane je vrlo, dakle to potvrđuje istraživanja. Ako je više od toliko, onda to knjiga trenutno nije za vas. Ja moram sad pozvati ove ljude koji imaju iza sebe Juditu, Sanja Latin. Vi imate Juditu, 500 godina Judite iza sebe. Mi smo pročitali oba teksta, ali svi smo bili za da je drugi ipak nam je bio svima draži i bolji, ali željeli bismo naravno pročitati i dogovorili smo se da ćemo pročitati sve ostale tekstove iz knjige Znatiželje i putovanje u nepoznato i željeli bismo se zahvaliti na ovom malo prije savjetu. Hvala vam. Ja se nadam da će knjižničari nabaviti knjige da ih možete čitati. Mi smo imali, to je jedna drugačija, imate sve već, super. To je jedna drugačija situacija u kojoj smo tamo neko kratko vrijeme živjeli i meni srce plače kad vidim da se to kod nas ne može postići, da ima djece koja žele čitati, a da knjižničari ne mogu nabaviti knjige. Dakle, mi smo imali akcije roditeljske, skupljanje novaca za knjige, kupovanje knjiga koje su djeca željela da se kupe u školama u Americi. Dakle, to je bilo nešto što nije bio problem knjiga i dostupnosti knjiga. Ne da njega... Anita, mogu ja samo nešto? Ovako, dakle... Ja razumijem da postoji jako puno onih koji su zainteresirani. Ja bih voljela da mi ovaj službeni dio zaključimo naprosto zato što ima jako puno učenika koji su doputovali da bi mogli sudjelovati u radionici. Moraju se vratiti kućama, čekaju ih roditelji autima. Mi smo rekli da će radionica trajati do prije 2 minute. 20 sati i 30 minuta. A baš ako vi dve imate volje i želje ostati, dakle, ovaj naš službeni dio, dakle, koji smo organizirali kao stručni skup gdje su se moramo privesti kraju. Dakle, naprosto zato što, gledajte, i najbolje stvari završe kada mi to baš ne bismo htjeli. Ali, eto. Evo, slažem se potpuno. U to ime ja moram reći ovo kako najbolje stvari završe. Mi ćemo završiti službeni dio, kogod hoće ostati, nek još malo ostane i razgovarat ćemo koliko god stignemo. Ja se sjećam kad je Vedrana čitala Pipi dugu čarapu i evo, smije se jer zna šta ću reći. Silno je bila nesretna kad je shvatila da je to kraj i da ne može, sad samo može ponovo pročitati Pipi dugu čarapu jer dalje nema. Ali ne znam znali da je izašla nova Pipi duga čarapa koja je integralna sad jer ona nije bila, tako da evo ga. To je informacija i za sve vas druge obožavatelje Pipi duge čarape. Dakle, kao što je savjetnica rekla, ja bih zahvalila svim učiteljima i svim učenicima. Ovo je, što se danas dogodilo večeras, nadišlo sva naša očekivanja. Dakle, mi imamo 50 pitanja koje smo mislili postavljati Mireli i Andi neprestano jer smo mislili da vi nećete, jer smo bile u strahu. Nadamo se da ćete nam se pridružiti i na sljedećim našim radionicama o zanimljivim temama, a onda se nadamo naravno da će biti prilike da mi radimo takve teme jer to nas ispunjava veseljem, a i da drugi potaknuti time, samo se uključite tako, potaknuti time zapravo počnu razne takve teme otvarati. Moram reći, naše iskustvo u svemu što smo do sad radili, a evo sad ovo posebno i nadam se da je Maja još s nama, je takvo da nevjerojatnih ima učitelja, nevjerojatnih učenika
i čini mi se da je toliko dobroga zapravo što imamo svi zajedno, da samo trebamo naći neke načine da jedni druge obavijestimo o tome da takve sjajne stvari radimo i da se međusobno motiviramo, jer ima nas puno više nego što izgleda na prvi pogled. Vedrana, želiš li ti nešto za kraj? Ja želim samo zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji, posebno naravno našim gošćama, Mireli i Andi, i posebno Ministarstvu kulture i medija koje nas je podržalo u tom projektu. Pa ja bih samo htjela reći da sam bila jako iznenađena sa svim pitanjima i interakcijom, zato što mislim da ja kad sam bila u osnovnoj školi ne bi bila spremna na takvu interakciju pred tolikim ljudima postavljati pitanja tako hrabro, tako da svaka čast svima. Jako mi je bilo drago čuti da vas puno čita i da ste zainteresirani. Jako mi je žao ako nemate vremena, ali ja vam tijekom školske godine, osobito sad kad sam bila u srednjoj školi, tijekom školske godine bi čitala lektire jedva, ne bi čitala ništa što sam htjela i onda bi cijelo ljeto, danonoćno, cijelo ljeto, na plaži, poslije ručka, u bilo koje doba dana i noći. Tako da nađe se uvijek nekog vremena i nadam se da ćemo se vidjeti sljedeći put. Drago mi je da imate... Mogu li ja nešto reći za kraj? Ja se ispričavam. Evo, ja vas isto sve pozdravljam, ali bih vas pozvala sve, i učenike i učitelje, da pogledate stranicu novu Ministarstva kulture, internetsku, koja je samo posvećena čitanju, na citaj.hr, gdje možete poslati sve što čitate, kako čitate. Imamo jednu rubriku gdje možete reći zašto vam je čitanje važno, a možda je to prostor za ono što je Anita mislila da negdje na nekom mjestu imamo i neki prostor gdje možemo, eto, jer to je stranica koja će naravno ostati naša i nakon godine čitanja. Super, izvrsno, puno hvala. Evo, mislim da je to najbolji mogući završetak. Lijepo pozdravljamo sve koji odlaze. Nadamo se da se vidimo ponovno. Ako želite sad se svi uključiti mikrofon i me reći bok, to će biti jako drago. Bok. Doviđenja, vidimo se sljedeći put. Vidimo se.